Inhlangano yePhilani Maswati lesibonza sakhona kungiyo indlovu yemhlaba indlovukazi Mhlekazi luMangciveza Khweshe wabhuza kubheke ukuthi ibe nawo-ke umsebenzi lomkhulukati we-Mbiveni Biggest Braai. BakaPhilani Maswati bavakashelelo nakele dolobha laseBuhleni ngenhloso ukuyawucucudela sive sakuleyanzawo ukuthi siungenele lo msebenzi we-Mbiveni Biggest Braai. Kanti-ke labanye bakhonile ukuthi babe sethubeni lekutiwinela tintfo lebedikadze tiwiniswa ngito-ke tinkampane nato letisekela iPhilani Maswati kulo msebenzi we-Mbiveni Biggest Braai. Asesibone ukuthi ngabe kuhambe kanjani. Maswati lamahle sitindile silapheni plaza indzaba lenkulu indzaba lesematheni bangwane jikelele yiMbiveni Biggest Braai 25 July unjalo kaMaswati onke amabombo abheke emavuso kaManzini awusilana ku-roadshow ya-Mbiveni Biggest Braai sihamba nabalingani bethu lana kumnanzi kujeya sihamba nakuno isuphu lehamba phambili kangwane sithi njengena esitolo uthenga minimum of 4 amasuphu kube mnanzi kujeya ubese uyabuyeka iminto okuwinisa ngihamba nespice lesimnanzi saka-Robertson ngihamba na-Better Vite ngihamba na-Standard Bank phoko phela ngihamba na-ekhaya funeral services ngihamba nelukhothe awu lithalisile lemnanzi superior maize meal awu indlela yonke yebo kaMaswati lamahle sondelani kuthine nizoyizwela kahle Mbiveni Biggest Braai. Okay, in, out, in, out, out. Ngibonga nje kakhulu ehlelweni laMhlekazi kaPhilani Maswati. Ngibonga kakhulu ebukhosini bethu bakangwane. Lo mcimbi we-Mbiveni Biggest Braai kubheke ukuthi ubanjwe mhla tinge-25 kuLesitulu 25 July. Nginohlahla Twilight in 70 channel eMaswati eBuhleni.